Selamat malam balauco inek maneng ti bertekasek baka ikan ngaban mangkok keteluk mayuh baka beluah nyaro areng riceh bungeh baka ungguk menyate buah bedau mansau. Begulai ngaku inek maneng kumang jegit endun jelegit lijit miet anyam pisit turun dua. Ngerjang sumpit lasek palak temaga lajo bejarit ngentek kekepit kerigai pisit rareh pateh tiga. Nama berita kita balauco ini ti semampai bisik mayo ini datai ngundang duduk entap balauco. Anang baka buang menjaga yang selepek batu. Anang baka riga ningkap berkeh batai yang tungyang tungsayang. Lama ini nak lepas ruai pelandai panjai kita ucau ketegal ti mayu aku yang singkang kaki ngagak ganyuah tikung pelabuah temawai kemalai. Tu ini datai baru mai ke kita buah ramai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ambil bela empit nyepek mimiet nak masai kenadai. Di pedua balau coba messenger menyadek kita ayu tau ke admin Peciban tau ke bak WhatsApp ini empu. Terima kasih ya. Ngagaya ti udah berkongsi cerita pemerintah lemai sunyi ruai kita ucau. Tau dia ambil nyadi kelalau tengau singkang kaki berjalai. Laban dunia ukai semina dewan mensia ngau jelu. Teng antu megak. Turai balau ucok. Udah disuruh menyadek kita ayu bakas lama. Berbuai ke leka jako inyau. Pia megak sepia tina engkeman sebedau ya dikerendut ini pansut keruai kita ucok. Leka jako iban ti dikena ayu nyeruri genap bengkeh turai balau ucok ti di pedua bak ruai kita tu megak. Jako iban adab kemenua ulu ucok. Minta ampun. Ente bisa leka jako ti nak kalak didinga kita. Lemai tau ini ngemai ke balau ucok sebengkeh cerita. Cerita tu diturai ucok li dia. Bakatok kok munyi cerita tu ucok. Lemainya Ayub selan ngau pita nurun ari rumah sewa sida ngena kereta baki sida ya Ayub. Jadi sida 4 tu cau bebaki ari sida pum 3 nyentu ke sida nyambung belajar ba sebengkeh kolej ti sama ba menua Melaya. Lebuh ke cuti sem sida sebuat kerja teng meh cuti sem ke sekali tau. Sida 4 dekak berjalai seraya ti merindang hati. Kenuk ku perambu sida 4 ya ucau. Sida 4 kak berjalai ngagai sebengkeh ndu pengelantang hati ti bilang ba pelilih menuanya ucau. Na nemu nama kebuah meh. Kereta tu dah Ayub tak kia hamai ka hidup paginya. Ngai na ngai sida 4 tadi nganyuang kereta Ayub yang ngagai bingkir dulu. Udah nganyuang kereta Ayub ngagai bingkir. Orang bingkir madah ke kereta Ayub nadai nama-nama ucau. Semina jai bak meter ya jauh. Meternya ngai dup. Pihak ko orang bingkirnya ucau. Ninga munyinya sida 4 ya apa nerus ke pejalai sida ya nuju 2 ti dekat di 7 sida nya ucau. Jam mayanya sige udah lalu pukul 2 ngalih hari. Sida sebuat lalu ngetu ba rumah makai site. Udah ti tembuk ngintu direk ba rumah makai nya ucau. Sida 4 pen mupuak pejalai baru. Teng me baru 30 minit me sida 4 udah ngejang hari rumah makai nya ucau. Dia dan tuka sida 4 ya ngenyit padam. Apu Ayub nama main tuka detok kia hamai sari tau. Nama minta ganti baru pia. Kok selan ucau. Duduk ba spiak dribob jakau. Na nemu melan. Engkau ya lelak kini pihak ku Ayub ucok nyawa selan. Sida 4
lalu ngasul ke tuko nyak tisi jalai perso sida 4 ya. Kereta nya ucau tang nadai ke nama-nama bisa 15 menit pia mudah. Keretanya tadi ke hidup baru jam nya sige udah pukul 5 lemai. Merek pejalai sida 4 ya berasai lama ko kita ucau lah bantu ke sida ya majak ke padam. Dua ti dituju sida mega ndak jauh dah agai. Pedak sida 4 ba wes ucau. Sida 4 gitu baru meli tempo semua air irup. Udah temu semua sida 4 lalu nerus ke pejalai baru nak mukai-mukai uwis lalu mai sida 4 nengah jalai karek lama ke terubah ya ucau sida 4 nadai berunding ke utai nyelai semua ucau tayang lebuah sida 4 medak papan pemadah jalai madah ke jalai di tujah sida 4 enya jalai karek. Yup, nama betul jalai tengah kita 4 tau. Uji pedak de maneh wesnya yup. Ku pita madah kayup ucau. Ari penduduk belakang. Selan ngau mai tinuak. Selan ngau mai tinuaknya. Nah nemu tai ucau. Nyau betima munyi kuruah selan sedoi umai. Malamnya jalai alun tak senyaman namat supaya Ayub sedoi pita ucau. Pita lalu ngasuh Ayub ngidup ke radio. Tayang me radio untuk ke Ayub ngumok ke diri. Engai hidup ko kita ucau. Semina bersih aja. Udah ke malamnya ka untuk ke sida aja betengah ke jalainya ucau. Jalai alunnya ke nadai lampu jalai. Kira 20 minit meh. Sida sebuat udah nengeh jalainya ucau. Nasib bisa entu ke produa maivi becurek. Burek entu di entu ke sida ya ucau. Keretanya tadi lalu ngehun 2 kali. Udahnya ngetu. Nah lama hunnya baru ke 2 kali. Ngetu baru. Bisa 4 kali kereta maivi yang ngehun sida ya ucau. Nai, namo main neto ngehun bakanya. Ka beruman geliyah meh. Nadai orang spiak nyin. Aku nak gabangat laju. Ko Ayub mutap ucau. Pita nak memunyi. Selan ngau mai. Titi nuaknya tadi ucau. Nyau tedani ni ngau munyi hun kereta mai vi nya. Entu di sida ucau. Udah kereta maivi yang huan tik kepenudi. Keretanya tadi lalu ngelih kereta sida 4 ya ucau. Tayang meh penyelai ya kok kita ucau. Selan ngau mai medak kereta maivi nya tadi tak nadai orang riba. Tayang meh Ayub ngau pita medak induk dui kau bak kereta maivi nya kena ku Ayub ucau. Medak bekenya selan ngau mai. Sama belak perniang pangan diri. Ya lapo muas dewainya pucat kelat. Pihak ku Ayub ucau. Selan ngau mai sama nak munyi. Pita lalu berjakok. Yup. Bajik na ke induk dui ko bak kereta mai binya tarai. Bak ya. Ita rugi ya mais dewai de nak mendak. Ku Ayub nyawat pita ucau. Seraya ke nunik bakias dua ya selan ngau umai. Selan ngau umai ti ningo jako Ayub sedua pita. Lalu sertai jako. Dini bisa orang riba keretanya. Salah pedak sedua kini. Baik mata sedua lagi tindak. Aku ngau Ayub sama meda induk dui kau berdalam kereta maivi nya. Pihak ku pita ucau nyamut selan sedoi umai. Benuang sida 4 betalat ke kereta maivi nya ucau. Nak mukai. Pita hari penduduk belakang. Medak
Bisa ini tuai orang benua ngelayang jalai muai ari jalai sidok. Mayanya kereta ti di pasayang Ayub benua ngela jauh laban jalai alun karyanya nada urang ucau. Ayub bisa urang layang jalai slow ge. Kok pitau ucau. Laban ti benuang lah jauh ngai nyadi tak slow kenyit. Ayub lalu nyelingah ke ini tuainya makai jalai spiek. Nak nemu hari ni penatai, nak mukai ku kita ucau. Mata sida 4 tak silau, panca lampu luri hari mua. Utai di pedak sida 4 lalu petang. Ayub tu dah ni nyepek tubuh hayo sai ke digusai orang lebuh Ayub. Dan ni dia Ayub medak baki hayo umai ngerek ya. Ari penduduk muak ari belakang. Ayub ti ngeledari luputnya ucau lalu malik ngagai pitos duai umai bak penduduk belakang. Pita ngau selan ngagai luput. Semina Ayub ngau umai aja udah ngeledau ucau. Ayub ngau umai lalu ngerek bakias duai pitos duai selan. Udah sida 4 ya Dani mageng. Sida sepakih lalu pansut arin tuko merasa kereta semua. Nasib ke kereta sudah 4 yang ada nama-nama semina skris mimit aja. Ayub bisa bakal mimit bakeneng. Baik tepantu bus tiriang kereta. Umai selan ngopita sama nade bakal. Sida 4 sama nap jakuk ngopangan diri. Mayo ti merasa kereta nya ucau. Ayub nasib amai kita 4 nade nama-nama. Pedak deh Ayub. Mimit dak kereta kita ke labuah kelebayak kian. Biak ku umbai ucap jakau. Ba ya mai nasib petaro ge nyangkung menyo. Biak ku Ayub nyawut pakiah ya umbai. Medak nadai nama-nama sida 4 lalu berengkah baru berjalai. Teng mereka sekali tau ku kita ucau jam bak lengan Ayub. Enak berjalai ya ge. Mengkang nunjuk pukul 1.30 dini hari. Jam ti sama sebedau sida 4 ya sidien tadi. Ati Ayub belabuah nak nyamai. Teng Ayub namu munyi aja ngai ke bala bakiah ya takut. Wis bak telefon Ayub mega nak berjalai mengkang bak ndu sida ti sidien tadi ucau. Medak bekenya Ayub lalu ngetu kentuka ya betisi jalai. Nama kita ngetu deh Ayub. Nama kereta dengan hidup baru pihak. Pihak ku mai ucau nanya Ayub. Ayub nama munyi ucau semina nurun ke cermin tuka ya lalu nginsap. Umai tik medak uleh Ayub bekenya. Nak gemayo jakau age. Ayub buka dulu pintu tau. Kami dua itu kak kemek dulu. Pihak ku selanja kau dari belakang. Ayub namu munyi. Lalu nekan tuwil kunci kereta. Pita ngau selan penurun ari kereta. Ayub nama aku nak nyamai asai. Tubuh aku tak berasai penat. Ati aku berasai na nyamai Ayub. Ku umai ucap jako are penduduk spiak dari bawah. Engkau baik dage kesal hati kita sidien tadi. Kini pihak ku Ayub ucap. Benyamai hati bakiah ya. Kebatayangnya ucap Ayub pensama ngasai kotai tidak sai kebakiah ya umainya ucap. Tayang me Ayub ngai mayu jakau laban sidak ti agak betujah ke menua urang. Amat me menuanya udah nenggeri pihak ku Ayub ucap jakau kerire dalam hati. Makin lama jalai alun ti ditujah sidak sebuat majak panyai nadai pengujung. Minyak entuka Ayub tak nadai berkurang ku kita ucap bermita ya. Tajak pun sidak udah berjalai jauh.
Okainya aja ucau. Jam bekuan Ayub magak mengkeng nunjuk pukul 1:30. Wis beteri tali pawun jam semua baka ke ngetu nak berjalai. Lain tali pawun megak nadai. Nak nemu penglamak sida 4 udah berjalai ucau. Yup, nyen bisik rumah makai. Mayu orang makai din. Ngetu din dulu kita bak kedai nyok. Nyok rapa perut tau. Pihak ku pitau cob jako ari mangku belakang. Dini bisik kedai di tu ito. Aku tutan nadai medok mensio bukai. Entuka bukai pun nadai mansok kita hari tadi. Pihak ku Ayub ucau. Nyin pedak di nyin. Pihak ku pitau nunjuk ke jari ya ngagai kedai makai tisi jalai muak ke kibok drebo. Apu kati tau bisik kedai makai berpuak kampung di tau neh. Pihak ku Ayub ucap jakuk kedirek dalam hati. Nai, namo ante dage Ayub. Pihak ku selan ucap jakuk. Namo kita 3 nang asal ute nyelai. Jam dia tau pukul 1:30 dini hari. Wes to megak nak berjalai. Meter minyak kereta megak nak nginsit hari tadi. Sepengudah kita sebuat di sidian tadi. Tajak pun kita udah lama bekerja ngarin 2 kita ke sidian tadi. Tau, tenang mukai-mukai bisa kedai makai berpuak kampung. Uji kita 3 berarti. Dini bisa kereta bukai pakai yang bak semek kedai makai nyin. Pihak ku Ayub ucau madeh ngagai bala wakiah ya 3 ikutnya. Au, Yub, aku munyi kudeknya me pihak kumbau ucau. Ente S2 ngai nurun dok gak. Kami 2 ita aja genurun. Nadainya mayuh lagu kami 2 rapau tau. Ente S2 na rapau na ibu ah gak. Pihak ku selan ucau seraya ti pansut ari kereta. Medak selan ngau pita pansut. Ngai na ngai pansut me Ayub ngau mai ucau. Sida 4 lalu tamak ke dalam kedai makainya. Datai ke dalam kedai makainya. Dia Ayub medak mayu orang ke dalam kedai makainya ucau. Nadai lagi mijau puang daripada Ayub. Aram, kita ngigak kedai bukai. Nadai mijau puang lagi di tau. Pihak ku Ayub ucau. Tak baru dekat nguyang mulai kediri tu dah Ayub ucau. Tau bisa mijau puang. Pihak ku selan. Ninga baki haya selan munyinya. Malia Ayub. Pada Ayub. Amat bisa sitek mijau puang. Muak ketisi amat. Selan ngau pita, sige udah duduk nyangeh maneh bemijau nya ucau. Medak bekenya, Ayub ngau mai megak. Entu di pangan direk berjalai nuju pita sesuai selan. Seraya tip jalai, mata Ayub meruan giniang-giniang berniang orang bak dalam kedainya ucau. Penyelai ya, kena ku cerita ucau. Orang bak dalam kedainya diperhati Ayub. Tak nak tentu berupai magiang mua sida. Pisit tu dah Ayub ngusuk mata ya. Datai bak mijanya. Umai ngau Ayub lalu duduk betungak. Tak baru duduk meh. Umai S2 Ayub ucau. Pedak datai ndok sikok nganyuang 4 ite ai amat. Udahnya datai ke indok sikok dok ngemai mi guriang. Nai kemayos 2 minta utai to ito lan pihak ku Ayub ucok nanya baki ahya duikoknya. Tayang meku kita ucok selan ngopita enak nyawut majak makai mi. Nyau negam penegam baki ahya duikoknya nyuap mi ucok. Ayub S2 umai medak baki S2 pita ngau selan makai nyau nyuap penyuap baka ke bertahun nak makai.
Nyau nak nyadis duai kak makai mi nyau cau. Umai duai Ayub pen beperniang pangandire meda uleh bakiah ya dui koknya makai. Ayub makin lama berarti sidak ti makai berkedai nyau cau. Nyau majak nak nyamai hati. Nemu kita ucau. Makin lama urang ti makai berkedai nyau majak nyelai di pada Ayub ucau. Bisik sekedak sidak ti makai nyau cau. Nyau berjagang makai batas meja. Bisiknya makai ngena dua piak jari. Makin lama mua ngau leh sidaknya nyau majak nyelai ucau di pada Ayub. Meda utai berkenyak Ayub lalu ngirit jari bakiah ya tiga koknya. Mai bala bakiah ya lari. Tayang meh lebu Ayub narit jari pitos duai selan ucau. Dia Ayub ngasai ketubuh bakiah ya dua ikoknya tak celap ngelinan. Dua ikoknya ditarit Ayub tenda engkebut ku kita ucau. Umai, pita, lan, aram kitai saleh hutai tau jampat. Piak ku Ayub ucau. Umai lalu angkat ni tiah Ayub. Tayang me selan ngau pita lalu ngetu makai. Berniang tudah Ayub. Seduai umai ucau. Ukainya aja. Sidak kebukai ti makai berkedainya dia mega maliak belu-belu beh. Berniang agai umai seduai Ayub. Lebu Ayub medak mua sidaknya ucau. Ayub nak berasai terdua. Baik ti kenyit. Nemu kita ucau. Mua sidaknya daripada Ayub. Bisiknya nadai mua. Bisiknya ke nadai palak semina bukeng aja. Ni ke mata nyau pansut nyau kiteng-kiteng. Ngau mayu hage miku kita ucau. Bisik ke pecah palak menyadia au mayu ke bukai ke ucau. Ayub nyau lemek tulang meda utai nya dia ucau. Semadi meh uliah bakiah ya umai ngirit. Baru meh tudah Ayub to angkat. Umai suai Ayub lalu belano pansut ari kedainya ucau. Lebuah suai sebakiah ya pansut. Suai sebakiah kenyit. Meda kereta sidak nadai agi berjalai alun. Jalai alun mega nadai. Utainya dia daripada Ayub tak puek kampung. Kibok kanan kampung maga-magayang. Maliak baru Ayub agai kedainya ucau. Dia Ayub meda urang bak dalam kedainya. Tadi udah berdiri magayang berwal kedai. Nyingkawum bakiah ya selan seduai pita. Nak mukai-mukai. Umai lalu ngugut baju Ayub belana. Yub, nitiak aku aja dek. Aneh merniang ke belakang agai. Pihak ko umai ucau. Baik. Namo dari nemu jalai. Betul jalai tua atau baik dek. Pihak ko Ayub. Nanya umai ucau. Titiah kedai aja aku. Aneh merniang ke belakang agai. Ninga bakiah ya munyinya. Ayub. Nadai ke jako bukai ke ucau. Semina ngau aja lalu nitiah ke umai belawak nesak kampung. Umai. Nama betul jalai tua tau. Bak mua tua nyen jalai mati umai. Lebih nyen tu tua. Aram tua ngigak jalai bukai. Pihak ku Ayub ucau. Umai ngetu lalu malik ngagai Ayub. Ayub. Dek, mansang belubeh aja ngagai aku. Aneh sesekali malik ke belakang. Pihak ku umai ucau. Lalu mansang ngagai Ayub belubeh. Ayub asai ke kak malik. Bisa asai kak nikau. Laban ia nyau ingat ke bakiah ya pitos duai selan. Tinggal buat kedai makainya tadi ucau. Baru dekat maliak metudah Ayub ucau. Umai
lalu narit jari Ayub, lalu ngejuk ketudah Ayub ari lebeknya. Lebuah Ayub ti labuah dijuk ke baki Ayub mai. Utai di peda Ayub lalu petang tegayam serta ngaunya mega Ayub ningo baki Ayub mai jako muni tau ucau. Nih Ayub, nako to aja aku nganyuang Ayub. Ilok dengau kami tiga dulu. Ilok kita begulai baru. Pia ku mai didinga Ayub ucau. Serebek ngaunya mega utai didinga Ayub nyau betit tit aja ucau. Ayub lalu jelek ke mata ya. Ai mata Ayub ndak berasai nyau beterunjui ngemaseh ke kuyo ya ucau. Medak dire empu bawa hospital. Nyau betkiteng ngajak wayal misin ngidup ke seput bak tubuh Ayub ucau. Ayub asai kena ulih nerima tubuh dirempu, endak ulih rumpas ngkebut berjalai baka selama ucau. Ayub disah kebala lutu lumpuh sumu hidup tengan tubuh. Ayub menggak lenyau 3 ikut bakiah ya. Kenuk ku cerita ucau. Lebuah sidak tik nyeliah ke ini tuai ngelayang jalainya. Kereta sidak sebuat makai jalai sepiak. Endak mukai-mukai. Tak bisa luri ndak temu hari ni penatai. Ayub endak sempat nyeliah. Kenuk ku cerita ucau sidak ya lalu belantai. Ayub kena speed steering kereta. Selan ngopita nadai berantau jalai nuju ngagai hospital. Umai nadai ber ICU. Sari sebedau Ayub ngeledo ari kuma ucau. Ayub sueh nusi dire bertemu ngau bala bakiah ya. Bak kenyap ya. 2 minggu sebedau ya madam ke seput bak tahun 2002 subak ucau. Nyaja hari ini. Antik leka jaku ini bisik ngasuh hati balau ucau enseriban begelemak nancum tajam. Ini minta ampun hari punyong palak nyentuh ke kukut kaki. Kau pernah ini merina lemai sunyi. Engau orang cabuh ngeruahai. Arab ke jaku kita bangsa hibana leleang bakambun midang terringkas tawas. Antik kedap agi ketap-ketap bakuan kanan ini sige datai baru. Merindang kita balau ucuk ti meruan nganti ini mai buah kemanti ayam nyawa. Nyajo, terima kasih ya. Bye bye.